Akwaba sonko enkoma wa wo hwe mesabre yi e wo tumagin HFD kase yi eso Ghana wahala dwumede ena ebre asosamusomfo muniaba ekwesikapa enenso mede ebebesomo na ye hwe eye efribra yem papa flight lieutenant Jerry John Rawlings ewu ya ensem bebre ena boboba ye time a wo wu ye that was on the November 12 2020 ensem eba abonti ye hu ye maame a chese wono nsoso no ye Natalia Yam eba bonti anadodo na ase wono side check de ema papa Rawlings numu chese ensem bebre na ye dakrampo de busuafo enkwada wo mayi wo mutie pie emu mpani we ye nkasa bia like omo ye ne mankwa de beka se enkwada ba wo mo anyini na ebusuafo ye hu the likes of ye mame Abigail a wono soso wo hu ne se ne papa ne Rawlings a wanya ne baby ko no do ni mfie betu just we 52 years na eno adan soso ye mame Kate ye boa enso eba abonten de wono so ne nsem bebetu edwa wono so we 50 years wo kirema wono so ne se anane papa ne former president Jerry John Rawlings na eno so enkonko di ekire no na sei yenua bema bi nso aba abonten a wono so de nsem etu edwaye nso ne din a wode beto abonten Akwasi Boache a chese wo free enkransa wono so ekiremu a wono so ne papa ne former president a wanya ne baby ko Jerry John Rawlings na no na Ghana for dodo na si na chese entinka jeje nwudan ki nim se wo manyina wo honom Abigail Mawuto ese ne papa no 52 years Kate nso aba ono so 50 years ne papa ene nso so Akwasi Boache ono so 50 years wono nso ede ne nsema babetu edwam say ne papa enu no na no na dodo na ebusa say ade biom because of say papa ni free mo enam say obi eni wono mo a obetumi aba che say ampa ne bani ana say enye ne bani enu nti ena wo mo de sansem we nyina ebegu apono eso ede egu papa no animu ase ana sesen na no so dodo na hu ne say there be we dey ye no kure utimi hu nkwada wo mapia ba na se maamefo mpanifo ajanom ne nanom a maba bontia wo mo eklem nso sem wo mo papa ene former president a wanya ne ba bi kwa na che sensesan ye bia ni mo hwe wo mo enim wo mo ye bia ne che se wo mo bobra utimi hu se papa no na ni hunso a na wo wo mo na ye hwe ye maame Abigail Podia wo no de wo gina ye mposem paternity test cramp na wo beye na abusuafo mo mayenkotie ye nuaba ma ye papa Akwasi Boache ne nsem odi etu edwa wo kiremu anu nti wo hu ne sem ne papa ene former president Jerry John Rawlings no yenkoti mbra ne ba ye beto aso owura mpacho enya manisa wo ye wo wo kuru be so pacho ye wo mo Kumasi na mame na ono Sergeant Bawa so gele penny na tino ye me yeah hwe ne nkura ni re nkura ndi o beti we no nkomo se do pebia na maame ne Sergeant Bawa ne te me no ni bi nkomo nti me wore ndi no ye maame ne me maame no so no ye santini to be fa maame firi Kumasi yeah no de kwa Accra ndi o muku Sergeant Bawa no roster muku be Sergeant Bawa no na maame no maame lole fe na maame nyeme sa tam so na maame so roster ba wonti no da yeah ndi aba so na nsen ba mu no na maame no ma lole fe na wodwane ba Kumasi Kumasi na wo mo me ya wo Kumasi na wo maame de anyinsen no firi he ne bae o de fra Accra ho oh okay wo de yenko ye bon komo na ye tukuri monteze abuziafo me ka wo se me won kranza nkwa ben live o Accra ho me won kranza nkwa ben live e na maba no na asema mi bisa akura na mse wo hwiresi mu na edawudin so yesa ye kwekura amanfo eka jijiba obi ahu a wose jijiba na me pacho wo de nyamotere na yima no ye wo mfie ben mu ye wo mfie ben ye wo me 71 1971 ntuke kamboma na Rawlings bedi ade ye wo 71 ena 79 Rawlings bedi ade that is Rawlings bedi ade na wo mfie nwotwe okay now 8 years now 8 years okay ya nhwe ni say yo wo ankasa no
we are then who said o papa any Rollins mpacho me ma me kan ansa na wo okay me ma me kan ansa na wo so me ma me kwatra french to be na mani Africa kra na me bisa ansa na papa no wan na che say wo kura no na wo nhye da nimo papa dabi okay and also papa no di present oh okay okay I hear you say what it won fie free ma say won fie be say say me titi me fie free ma say me fa say me wo be 50 oh 50 so 71 dey wa check na ya hwe ni say you time na wo maame e ka kire say woni Rollins e na wo wo mo no na sabre wo maame say Rollins ma wo to so sen no say Rollins no nyanwo yi no so nyanwo yi no nyanwo yi okay no nyanwo a fear credit card say na kire wo ba wale maame no okay na o maame say Rollins nyanwo yi nti say umetie wo kasa mu dia wo pese wo kire say woni Rollins ne bapani ana state ha ai state man bia no ne nkra bia no a wosin I don't need both for ya. Okay. Nti yem fa ni sei. Uti ye o ma me bae no be kan no kure kire wo sei. O papa na ye Rollins. Na o ma me e kan no kure kire wo no. Rollins wo hu uda. Anase wo hu uda ansa wo. Hu me da. Ono ankasa kura no. Obedi ade no mo so kan se ne ba bi won kura zaman no. Okay, in history there you nim say about papers mu nyina am I the mfoni to ho e the Rollins mfoni to ho na wonne wo papa Rollins wo say ye wo papa ya tifri tete ya wo aso de wanu mutu wonne wo papa ahia sei da dabi nini hia da okay fa ni say Rollins na brebia no etoda wutimi bankranza wodi ade nyina no wutimi bankranza nti da krokro ni wo say wo hye da say wo kohwehwe wo papa Rollins Meno Satem no Oban Kranza na me so makwa kwetira kwetia wo ye edwuma na wo ye galamsi wo akwetia okay ya hwe ni sei wo maame ene wabusuafo atu anamon bi se Rollins won hunu se owoba bi da me maame no nyina awu aha busua bi entu anamon da bi me pese me bisa se wo maame ne wo papa wonom de wo fa kwan bi so anasa na montuo bi a ekoduru nkran senka ye pese Rollins won san na chi mehwe ne ba bibi sa asiye dabi enti sese no se bibi sa ansi a na wabusuafo na aba omo somo anasa Rollins na aba omo somo me bo no asomo na mbo mabusuafo to somo na ebusiafo said ye ensem no etie enu no obi aba ne maame ewu ne maame ne ka kire no wo ya akora na oyi ohun sese ni se ye hwe eye maame Abigail dia wono oso da ye na chese da ne da ohun eye jeje ne no ewo da ye we na odikobusa ne maame ye hwe ye papa eye Kwasi Boache ensoso e dia wono nsoso the same thing ne maame ewu da nsoso no ono de wo busa ne maame se ne papa ne hwan wono we hu ne wo da ye sum na ndo nya akokoduro busa ye se ne papa ne hwan ene ye kire no na ebusuafo ensemi de ekoi ni nyina mu nso no dodo na no ebusuafo enhyeda enim wo mu enti na wo mu ebetimi esi wo mu bo akase wo mu epapa ene no ana sesei no enhwehwemu entimi enkoso no na Ghana fo dwen wo mu entia sesei wo ya panyin na atias na hwe na wo ba bewu na ene ntempa na ma wo manyina na de enya we ya se ena abeba wo mu ebeyi wo mu ti ede anim guase ayeden aba na nsusu ni nyina mu ne ya papa Jerry John Rollins etimi akata eye na chi kra amigidi yesese nkwada biemu sa wo hono ma wo ma aba awiemiensa na no chese Ghana fo aso mu sa ye hwe se ye maame ye kunadu Ajima Rollins so obeso nkwada num se wono wo mu betna ana se wono susu bagi atum se eye ne made ye hwe ni mu de besi free nsem ni mu nyina no ye de beba aba besum nti so subscribe to your channel na ye like videos na share all the social media platform eso Chris Kapa enemy dasane ye besane shia